Awak tank dari Resimen Tank ke-80, Divisi Tank ke-90, Grup Pasukan Sens, Rusia menceritakan detik-detik sebelum wilayah Novoyelizavetovka di Donetsk direbut. Awak tank melancarkan serangan langsung ke benteng pertahanan musuh. Setelah penghancuran titik tembak utama AFU, detasemen penyerangan merebut pemukiman dalam kelompok-kelompok kecil. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen Tank Pengawal ke-80 dari Divisi Tank Pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita, musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat Nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh. Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina. Крайняя задача была освободить Новую Елизаветовку. Заходили мы с пехотой. Задача была завести пехоту и подавить точки противника. С задачей мы справились. Мы шли по маршруту. Уже заранее знали, где находится противник. Отработали по ним. Погасили их точки. Пехота зашла в деревню. Экипаж у меня слаженный. Понимаем друг друга. Не то что с полслова, а с полвзгляда. В ходе освободительных действий населенника по нам через определенное время прилетел птур со стороны командира танка. Танчик немного катнулся, выдержал. Командир подает команду, наводчик стреляет, все. Главное не растеряться вовремя, не навестись быстро. У нас были цели, которые нам передали, мы ехали, уже знали, что делать. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.